Ljudi se svađaju oko ovog praha ko da je posljednji burek u pekari. Jedni kažu da je najistraživaniji suplement na svijetu, drugi pak viču da je to u biti doping koji ti uništava bubrege i da ti od njega rastu dlake na leđima, a treći misle da je skoro nešto ko proteinski šejk. Spoiler, nije. U ovom videu razbijam mitove, otkrivam istinu, pričam o benefitima i zašto kreatin nije samo za nabildane klince, nego može pomoći i tebi i to čak ako ti je jedini trening odlazak do frižidera. Kad sam prvi put čuo za kreatin, mislio sam, evo ga na, konačno, znači legalni doping koji će mi dati super moći. Popijem ga i već sutra dižem 120 kg na benchu, postajem Hulk. Međutim, ništa od toga, još uvijek nisam zelen i dalje sam isti onaj obični smrtnik. Ali malo sam se uozbiljio, pročitao nekoliko iscrpnih studija o kreatinu, kopao po istraživanjima i shvatio da to u biti nije marketinški trik i da kreatin nije nekakva magija, ali je nešto najbliže tome što ti suplementi mogu ponuditi. Pa i sad ovo, preko 500, i to ponavljam, preko 500 znanstvenih studija kaže da kreatin funkcionira, odnosno da stvarno radi. I sad, prije nego što klikneš X i prekineš ovaj video zato što misliš da ti suplementi ne trebaju, sačekaj malo i ostani do kraja. Jer kreatin ima benefite i za one koji žele mišiće i za one koji žele više energije, ali, slušaj sad ovo dobro, i za one koji žele bolje kognitivne sposobnosti, odnosno za mozak i pamćenje. Ajmo malo biti iskreni, pa me tako zanima koji je tvoj prvi suplement. Ja se sjećam svog koji je bio proteinski šejk i toliko sladak da nisam znao da li je puding, tekući kolač ili je stvarno protein. Slobodno napiši dolje u komentarima, a ako ti je prvi suplement bio kreatin, totalni respekt. E sad, što je kreatin zapravo? Kreatin je prirodna tvar koje tijelo već proizvodi, i to u jetri, bubrezima i gušterači. Ima ga i u mesu i u ribi, ali normalno ako jedeš samo ćevape, nećeš ga uzeti dovoljno da primijetiš razliku. Što radi? Puni tvoje mišiće energijom, točnije obnavlja ATP koje je gorivo za kontrakcije. Rezultat je više snage, više ponavljanja, više napretka. Studija iz 2022. godine pokazala je da su ljudi na benču povećali svoju snagu za 14% od onih koji su bili na placebu. Znači 14%, znači nije za baciti. Međutim, kreatin nije samo za teretanu i tako studija iz 2018. pokazuje da je kreatin dobar i za fokus, i za pamćenje, i za manje mentalnog umora. Što znači ne samo da ćeš dići više u teretani, ako ideš u teretanu, nego da ćeš možda čak i zapamtiti di ti je parkiran auto. Tako vrijeme je da razbijemo mitove o kreatinu, odnosno gluposti koje kruže brže nego tračevi na kavi. Mit broj 1, kreatin uništava bubrege. Istraživanja kažu da za zdrave ljude nema štete. Znači šteta 0. Studija, čini mi se, sad ne znam da li 2003. ili 2023. pratila je ljude 5 godina i dokazala da su im bubrezi bili sretniji nego ikad. Ako već imaš problema sa bubrezima, onda je bolje otići kod doktora i slušati doktora nego slušati mene ili bilo koga na YouTube. Mit broj 2, kreatin je steroid. Da je kreatin stvarno steroid, onda bi dobar dio populacije na Balkanu bio ko Ronnie Coleman, zato što mislim da svaka druga osoba koja krene u teretanu uzima kreatin. I kreatin je prirodna tvar i nema apsolutno nikakve veze sa hormonima. Mit broj 3, od kreatina se debljaš. Da, možeš dobiti 1 do 2 kile, međutim to je voda u mišićima. Znači to nije mast, već hidracija. I od toga ti onda mišići izgledaju punije, a i ti normalno samim time onda izgledaš snažnije. Pa tako kad smo riješili mitove, možemo sad pričati malo i o benefitima. Pa tako kreatin nije samo za one koji žele veće ruke, veće noge ili veća prsa. Pa tako kreatin kod starijih ljudi pomaže očuvati mišićnu masu i snagu, što znači da imaš manje šanse da te unuk mora nositi na kat. Što se tiče mentalnog zdravlja, istraživanja pokazuju da stvarno može smanjiti simptome depresije i anksioznosti jer daje energiju mozgu. A pak što se tiče bolesti, kreatin se proučava za Parkinsonovu i za Alzheimerovu bolest, što znači
da može usporiti simptome. Znači kreatin nije samo za bildanje i to je to, nego je kreatin za zdravlje i točka. I sad se možda pitaš kako uzimati kreatine. Najjednostavnije, najdosadnije, bez filozofije, to je 3 do 5 grama dnevno. I to ga možeš uzeti kad god hoćeš, ujutro, hoćeš popodne, hoćeš na večer, prije obroka, poslije obroka, šta god. Bitna je samo dosljednost. Ok, znači ustanovili smo da kreatin radi, da je ok, međutim, da li znaš koja su još 2 pod navodnike suplementa koja su jednako dobra ili možda čak i bolja od kreatina, bez kojih nema napretka. Pa to je san, jer ako spavaš samo 4 sata, džabe ti kreatin, jer nema tog kreatina koji će te spasiti. I proteini bez kojih nema ni mišića, ni oporavka, znači nema nikakve priče. Klikni tu na video o snu gdje pričam o tome zašto je san legalni doping, ili tu za video o proteinima gdje razbijam mitove o prehrani i općenito pričam o tome što su proteini i zašto su dobri. Ako ti je ovaj video bio koristan, slobodno udari like, pretplati se i napiši mi dolje u komentarima koje je tvoje iskustvo sa kreatinom. Također dolje u opisu videa možeš preuzeti sam moj besplatni sadržaj ili posjetiti moju web stranicu i isprobati moje besplatne alate. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!